Saul kalakarayang iuri timya tilara kapri una Jesus klabama prita kri uay kang ban nanaralos na sa tigibaw ay rakisa kisah-kisah anyang may taula ay kambat walawan kisna sacudido por la vida. Un día me encontró y con su divino toque al fin mi ser entero cambió. Es otra y yo lo sé, mi Cristo tocó mi ser. Shackled by a load of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. Oh, he touched me. My soul, something happened, and now I know He touched me and made me whole. Jesus walyang sigbiyay